svima, ja sam dentalna asistentica Ivana i danas ćete proći kroz moj jedan radni dan u areni. Pa krenimo! Ovo je dr. Boris Gračan s kojim ja radim i zapravo danas ćete vidjeti kako je bitan timski rad između doktora i asistenta. Tako je. Jedan od glavnih zadataka, odnosno poslova asistenta, je briga o pacijentu od kada uđe dok ne izađe, a i tokom samih zahvata, pa hajmo po našem pacijentu. Sad ćemo zatvoriti otvore na trajnom radu kroz koje smo reparatori rad na implantatima i oni će biti finiširani. Je rad sa pacijentima u ordinaciji, definitivno. Što više postupeni samo? Trebala bi sigurno biti organizirana, odgovorna i pristupačna. Naravno. Definitivno je. Posao dentalne asistentice je vrlo bitan u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Evo, Ivana je moja desna ruka i bez nje bi mi svaki ovaj stomatološki zahvat bio puno teži i u biti nezamisliv za obaviti, tako da se na nju mogu svakako u svakom trenutku osloniti, kao što iz priloženoga vidimo. Sad ćemo poslikati završni rad, stavit ću pacijentu retraktore usta kako bi mogli vidjeti novi pacijentov osmijeh. Znači, poslije svakog pacijenta mehanički se prvo operu svi instrumenti. Ovdje trenutno nije bilo puno. Zatim idu u dekontaminaciju. Nakon dekontaminacije ispiremo i zatim idu na sterilizaciju. Ova je sterilizacija i tu provodimo našu sterilizaciju. Znači, MRX sterilizacija je zapravo tek završna faza nakon cijele pripreme za sterilizaciju. Na kraju radnog dana, kao što brinemo i stavljamo instrumente u sterilizaciju, tako i svi nasadni instrumenti se stavljaju u sterilizaciju i provodi se dodatna briga o stolici. Evo, i stigli smo do kraja mog radnog dana. Još samo moramo odnijeti instrumente na sterilizaciju. Hvala što ste pratili ovaj divan radni dan, nadam se da vam bilo zbuljivo po meni. Bok!